No tak ideme, hej, za Kryšice, hej. Biznis, keď si ty znal zriadnu kosu Košic, aby si videl, co to biznis, co to také košenie, to hovno, toto tam, co on tam robí. To tam, fúj, to také nič. Halo. 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 Do you hear me? Halo. Halo. Čujeme vás, halo. Halo. Hej, ja čujem. Halo. Halo. Počujete nás? Hej, čujeme. Ja čujem, hej. Ja čujem, ale nevidím. Počkajte, zapnem kameru. Mám blbo internet. No, vidíš, co mi si utorovalo? Ty si najmudrejší, no. A tu je u vás Vitor? Ešte nepýtajte. No, tak. Vidíme sa. Joj, ahoj, moji zlatí, aké ste prekrásni. Ahoj, moja, ahoj. Say hello to Grandad and Bobby. Ahojte. Ja, jak si sa prekrásne naučila, moja zlata. Nejde to, jak krásne ahoj povedala. Aj to mne povedala, jak Zeno, nie tebe, jak prazeno. A sa... Rozumiem, toto mi je kázal, že je Ale ochápte tak teraz, hej. Zedu, inak tá moja Kim Lin, ona je strašne hamblivá. Som jej musel liter vína nalať, že by se konečne ukázala na kameru, že by se vycala fajta moja, videli, kto to je. No. Ale kušek vypila, a jaká je besná. A jem povali, bo tvoj strik, môj brat, jak to chodil na šifoj po celým Švece, tak kázal, že Aziatky upoistili, to je hotový paradízo. Viem, že môžeš choď čím nakažiť. Dajem z tebe, daj. A Kriška. No tak co sa? To mi vypli. No to vidíš toto, no to ja ich chcela učiť kosu voňáka. No nič, kde sme skončili, tak tu dali, hej, tak. Tak ešte dá 20 cm, a kliepeš, hej, a kliepeš pomaľučky, až do konca, hej.